Selam varlıklarınızga. Bu sabakta uzun sandı arifmetika bölümündeki köbeytüş yani bölü degen takırıptaki esepler çıgaramız. Mına şerde esepler köp eken jartısını çıgarak. 2'nin enişi derecesi deydi. Endi mına şer en degen 1000'ga deyin Python'da sonda çıgara salamız. String koldanbay input print uzun sandı arifmetika koldanbay sonda çıgara salıga bolar ekan. Кезекте tur. Accept et deydi. Kabuldan. Kelesi esep A köbeytilgen bu. 2 san boladi ekan bizde 2 jolda. Olarning köbeytindisini çıgarup gerek. Kompilyatsiya jasalып жатыр. Ne accept et deydi. Kabuldan. Kelesi esep bölgendegi kaldыкты çıgarup gerek ekan. 2 bir jolda biroq A'ni B'ga bölgendegi kaldыкты. 2 bir jolda ekan. Kaldık prosent faiz belgisi men bolat. 2 jol ekan mına şerde. Bütün bölüm. Accept et kabuldandı mına. Mına da kabuldandı. Endi mına bir esep kaldı. Цифры после запятой deydi. 7'ni 4'e bölgen кезде o'tirdan keyingi ikkinchi sifra qanday sifra bo'ladi? Bo'lib ko'rik endi. 7'ni 4'e bo'lib ko'ramiz. A bu K degan sonlar beriladi ekan bizga. Int bütün sonlar input input yazdım split jet'in 4'e bölgen kezdi. Bağan türünde bölüp görek kalay boladi ekan. Online kalkulator deydi bu yerda. Jet'ini 4'e bölgen kezdi. Türden keyin ikkinchi sifra 5 bo'ladi ekan. Mana o'tirdan so'ng ikkinchi sifra. Birinchi sifra deydigan bo'lsak, 7 bo'lishi kerak. Uchinchi sifra deydigan bo'lsak, 3dan boshlab mana yoq barlig'i 0 bo'lishi kerak. Bundan kerak keyin 1'de 6'ga bölgen kezdi 13'üncü sifra deydi. 1'de 6'ga bölgen kezdi
birinchi sifra 1 bo'lib tur, ikkinchi sifra 6 bo'lib tur. 6 cheksiz qaytalanadi. So'nduktan ikkinchi sifradan bassam mana bu yerda barligi 6 bo'ladi ekan. Birning ishinde 6 yo'q, 0 butun bo'ldi. So'nduktan endi bularning qasdina 0 0 yazamiz. 10 bo'ldi. 10ning ishinde 6 bir ret bor. Sonda qaldığı 4 bo'ldi. 10'da 6'ga bölgendeki qaldığı 4 bo'ldi. 10 tag 10'ga köbeytemiz degan söz. 0 түсüremiz qo'y qasdina. Qasdina 0 yazamiz. Ol degan söz 10'ga köbeytemiz. Buna 4 degan nan 10'da 6'ga bölgendeki qaldık. A'ni buga bölgendeki qaldık. Al ol 10'ga köbeyip oturadi ekan. Sonunda buna 40'ın içinde 6 neçe ret var? 6 ret var. Buna ikinci sifra kaç ret bolsa, sol şer. 2 ret qaytalaymiz siklda. Birinci sifra kaç ret bolsa 1 ret. K ret siklda qaytalab oturadi ekan. Sonunda neçe ret var içinde? NASA'nın içinde NASA'nın neçe ret var? Sonu çıgara saladi ekanmiz. Kodunu yazak. 3 san verildi ya bizge. For I in range k ret qaytalanmak gerek. A teng A procent faiz bu köbeytilgen o. Köbeytilgen o. Жерге қарай қалдығы қалып жатыр, және оның қасына 0 жазып жатырмыз. Қалдығын табу үшін пайыз белгісін қолданамыз. Қасына 0 жазу үшін 10'ға көбейтеміз. Сондай К рет орындалып тұра береді. Соңында К рет орындалған соң мына жердегі сан шығады. 1 рет орындалса 40 шығады мысалы, 40 шығады. 1 ret orundalganda 10 болады екен, 2 ret orundalganda 40. 3-cü retте тағы да 40, 4-cü ret 40, солай қайталана береді. Нешінші сифраға қажет үтірден соңғы сонша рет қайталаймыз. Және бізге мына қалды қажет емес, мына жерде тұрған үтірден соңғы сифра қажет. Сондықтан print A-ның ішінде bu неше рет бар. Mına çizgi жазылады ғой сол сан. Мысалға 10'ның ішінде 1 рет бар, 40'ның ішінде 6 рет бар деп. Сол неше рет бар деген сөз өтірден соңғы K-ншы орында тұрған цифра дегенді білдіреді екен. Тексеріп көрейік енді мына шешімді. Тексеріп көрейік. 5 durs сияқты. Durs oldu. Kelesi testi 6 шығу керек. 6 durs oldu. Тексерге жіберейік. Тексеріп жатыр, accept дейді. Мына есеп қабылданды. Мына 5 есепті шығарды, тағы да 5 есеп қалды. Мына жерде ұзын санды көбейту дейді. Мына факториал түбірден шығару. Ал мына екі сол күйінде шықпайды. Бұлай жаза қысқа кодпен шықпайды. Ал мына үшеуі қысқа кодпен шығады екен. Мына қалған 5 есепті келесі сабақта шығаратын боламыз. Сау болыңыздар.